Geno Muheza ashabira abanyakazi okuhinga okwerinda ekyanda kandi n'okutunga entaasya baba bahingire bikiijo hamwe n'omwani omuri Kazo. $1 million nizo $3 billion per month nkateremu esente z'okugoma okuba nibagambira ekyo testimony n'umuhingi w'omwani nine nk'amagana 3 kunguza kubagambira esente nuja kugira kandi akatare kariho bamara harya nija kugura yataguzire niza kubahereza undi Okusiima okubira omu maka gy'omuri Kazo Town Council kandi ogu n'abeekayi babiri nibasiima Ruhanga okurinda omukaikuru waabo okusya emyaka 100 kandi ogu n'omwe aha batandikire engiri omuri Kazo. Abaana abanyewe ekyekano y'omurundu gwange gw'okubanza kugijamu abokubatinta aha mwomu konka Mandera ogu yaisha yaturonda aha bwasezi yaturonda kuyatika twamukunda twazarwa nawe konka ko kuba nogamba n'omwana ogu Mandera oshanga ino mugisha ogwarikumanya ogwayina hiyagwihire mbwene Ruhanga simwe Mandera kutunga omugisha gwa nyokwenkuru neiwoka gwihara bazaire bawe kandi neiwoka ukagaruka kutunga mazima g'omwana nimukozesa konka n'omwana w'omugisha buzo. Omnyishenjero wa Kazo Honorable Dan Chimosho nawe yahanangiriza abantu okukozesa sente za Parish Development Model hamwe n'okwerinda okutahirira amataka ga gavumenti. Hariyo naija sente za Parish Development Model ni sente nche wonga twazikozesa gye nituyamba ezenyoga abantu bakazirya buri murukani kuza kutunga hagati ya $20,000 na $25,000 mukabiri nimbashabo sente ezo muzikozese gye kurwandisa obworo abo bavuze kwisha zaribwa mujuju nkibaninda bahangure baba bakimosha batayine kibatuyambere kandi sente zizire kandi zakirwa abantu kandi zirirwa abantu bashatu abantu 50 okama yesa omukoro ogu guhendire barikurundana $20,000,000 omu sente za Uganda ahabw'okusiima Ruhanga kandi abantu bashabirwa okukwatanisa. Gashakwa Richard nawe.